بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع گو اللہ نامہ کہ باز مہربان و بے اندازہ رحم کنو کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقتی کہ ایشان گوشگ بیت کہ ایمان و باور کنت ہما پیما کہ ایمان آور تک ایدے کے مردما گوڑا آگوشنت چیز آنا با ایمان بیارے ہمیں پیما کہ ایمان آور تک ای نادان و ناصر پدے مردما ہاں صحیح بیت ہمیں وطنت نادان و ناصر پد بلے ای نزانت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وقتی کہ دپ کا بنتو تیم پدیم بندگو ایمان والایاں گوشند کہ ما ایمان آورتا و وقتی کہ ایوک بنت وطموتا گوتی شیطانا گوڑا گوشند کہ در حقیقت ما گوشما ہو رہے ما حقیقتا مذاق و ریشند کنو کے اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون اللہ سزائدنت اشانی ای ریشند و مذاق بدلا و کلیت آیانی ای نافرمانی تہا سرگردان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ہمیں مردمان کی گپتگیش گمراہی پہ ہدایت قیمتا گوڑا اشان فائدہ نہ کرتا ہوتی یہ سودا و تجارت تہا و نبوتگنت راہ گندوک